ri na vhathu vhane nga nzulelo yavho arali vha tshi khou pfa vhuṱungu vhone vhaṋe vha songo takala a vha nyagi u vhona vhaṅwe vho takala. Zwino hu na vhathu vhane musi zwithu zwavho zwi sa khou tshimbila kana vha si khou ḓi pfha zwavhuḓi vha songo takala hu na zwiṅwe zwi sa khou vha fara zwavhuḓi, the best way arali ni sa khou nyaga uri vha ni drage down you simply avoid them. Na vha litsha na vha ṋea space tshavho vha vhanga vhone vhaṋe ngauri vha ḓo ita uri na inwi ni ṱungufhale. Zwino arali ni sa khou ṱoḓa uri ni ṱungufhale ngauri hu na muṅwe muthu a sa nyagi u khuthadziwa musi a si right, the best way is to avoid them u swika vhone vhaṋe vha tshi reach out vha sumbedzisa uri vha khou ṱoḓa khamphani yaṋu ngauri u ḓi susumedza khavho hu ḓo tou vha u ḓi vhaisa fhedzi.